Pozdrav svima, dobrodošli u moju kuhinju i na moj kanal. Danas radimo jedno bosansko tradicionalno jelo, u pitanju je potkriža. Ja je radim sa domaćom piletinom, ali baš sa domaćom, ne onim tovljenim pilićima, nego baš sa domaćim piletom. Evo ovdje sam skuhala jedno, vidite tu, kad je domaći pilet da meso nije onako bijelo, baš oko bataka. A ovo unutra je ovi fileti. Ovdje imam vodu. Piletinu sam sinoć skuhala, tako mi bude lakše. Ovdje imam vodu od te piletine, što sam je kuhala, vidite kako je žuta, u njoj ništa nema, znači samo se unutra kuhalo pile. I ja ću sada tu vodu staviti da se zagrije i dodat ću ove 2 kocke kokošije, malo soli i bibera. Vi ako želite možete dodati samo vegetu i jedan komad onako maslaca unutra. Ovdje imam jednu pogaču, običnu onu koja se radi sa praškom za pecivo, nju sam isto sinoć ispekla. Znači kad se potkriža radi, pogača treba da bude stara najmanje 1 dan. Ja sam trebala ovo juče, ali sam to sinoć kasno sam ispekla jer sam odlučila danas za ručak da pravim potkrižu i rekao usput ću je snimiti. Ovdje imam tačno pola kile crvenog luka, u potkrižu ide više crvenog luka, ja sam stavila pola kile, neko stavi čak i viši luk. Znači šta ću sada raditi? Prvo ću ovu piletinu odvojiti sve od kosti na sitne komadiće. Vodu ću staviti da se grije, dodat ću unutra ove 2 kocke i sol i biber. Stavila sam vodu, unutra ću dodati ovako jedan komadić ovog light maslaca President. On je super, daje mi super okus jelu. Dodajem ove 2 kocke. I dodat ću sol i biber. Rekla sam, ko želi može dodati i vegete. To ćete probati poslije da li je slano. Malo me reći da li je slano ili slatko. Ovako to je dovoljno pa ćemo poslije dosoliti ako ne bude. Znači ovu vodu nećemo cijelu stavljati u potkrižu, nego ćemo vidjet ćemo koliko nam bude potrebno. Ostatak ja napravim juhicu. Evo ga, sad ćemo ovo. Ovdje ima 2 manja pileta. Baš mlada. Ja ću to ovako odvojiti. Znači sve odvojite od kosti. Kožicu neću. Kožica ostaje. Evo ga, uzela sam ovdje sada ovu jednu šerpu. U nju ćemo luk kad ogulim izrezati na ploške i staviti da se dinsta. Ono malo dok omeša, to je gotovo. Evo ova voda se već ugrijala, nju sam sklonila, meso sam iščepkala. Znači kad se izdinsta luk, onda režemo ovu pogaču na tanke kriškice. Pa ćemo raditi dalje. Evo luk sam izrezala, sad ću staviti ovako da se lagano dinsta, fino da omekša. Ja još svašta sam zaboravila reći za ovu potkrižu, ona se može praviti naravno sa bilo kojim drugim mesom. Ja se sjećam mama bi prije skuhala onog suhog mesa pa onda to fino isitni pa od gore pospije to bude isto super. Eto ja sam danas uzela ovu s piletinom, pošto imam domaće pilće, a jelo je super. Sad ćemo čekati da se luk fino izdinsta, pa ćemo onu vodu što smo kuhali dodati u luk. Znači nećemo ga sada ništa soliti. Za to vrijeme dok se luk dinsta, pogačicu finu izrezati na što tanje šnitice. Baš da budu tanke. Evo vidite kako sam ovo izrezala skroz tanko.
Jednom ću snimiti ovu pogaču. Stavila sam unutra pola kile brašna, pola oštrog, 250 grama oštrog, 250 grama bijelog običnog, pola praška za pecivo, jednu čašu jogurta, u stvari 1 dec jogurta, malo ulja, 1 decilitar mineralne vode, sol i to je to. Nisam ništa više. I pečete fino jedno pola sata na 220 stupnjeva, pola sata, 20 minuta, eto kad lijepo ovako dobije od gore ovu boju. Kad se ispeče, odmah vruću onako i posuti malo vodom hladnom, zamotati krpu i ostaviti tako dok krenete praviti, ako budete pravili. Neko ovo jelo voli, neko ne voli. Možete sad, ako nećete ovako krupne komade, možete i ovako isjeći. Ali ja ću ovako ostaviti. Baš mi je lijepo pogača. I evo vidite koliko je tanko. Sad kad je luk ovako malo omekšao, sada ćemo dodavati jednu po jednu kutlač ove vode i pustit ćemo tako da malo kuha, jedno 5-10 minuta. Imam ovdje ovu jednu malu tepsicu, evo izrezala sam pogaču, ovo mi je ostalo. Skroz sam malu pogačicu napravila, to ja pravim za nas troje. I sad ćemo to poredati ovako. Ova pogača vruća je dobra sa maslacem ili s nutelom, što to bude dobro. Prste da poližeš. Mada je ovo puno za 3 osobe, ali potkriča kad se pravi, to se ne može napraviti na malo. Odmah da znate. Tako. Evo, luk je gotov. Sad ćemo malo po pogačici ovako posuti ovog mesa. Možete redati po želji kako vi želite. Možete ispostaviti malo mesa pa pogače od gore, pa opet meso. Sad sipamo ovu vodicu sa lukom na pogaču. Slobodno naspite jer ova pogača će sve lijepo da upije. I ovaj luk će stvarno dati super okus ovoj potkriži. Jednom sam jela kod Slavkove sestre sa piletnom i bila je super. Ona super to napravi. Inače sva ova stara jela ona pravi fenomenalno. Znači cijelu vodu ćemo sasuti unutra. Ništa ne brinite, to će sve lijepo da upije i bit će super. Sad kad smo stavili to sve, opet ćemo od gore staviti piletinu cijelu. Ovoliko treba da bude, potkriža se ne pravi nikad na malo. Pravi se inače kad neko vam dođe u posjetu, kad nešto se radi tako za sviju. Eto, toliko za danas od mene. Ako vam svidio moj današnji video, vi mi udarite jedan lajkić i prijavite se na moj kanal. Do sljedećeg videa, puno pozdrava i svako dobro vam želim.